Ndabaramukije ndabahaye mwiriwe kuri mwe mutumviriza mu bihugu bitandukanye bisi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze rero kuri mwe munyumviriza muri mu bihugu by'u Burundi, Tanzania, Rwanda ndetse n'ibindi bitandukanye nko muri Uganda, Congo, Kenya, namwe muri ku migabane itandukanye ngaho mu Buraya, mwese munyumviriza muri Amerika, mwese munyumviriza muri Asia, Australia, Europe ndetse n'undi mu n'indi migabane itandukanye nabashije kurondora. Turababwira ko rero namwe muri Afrika y'Amajyepfo, Afrika y'Amajyaruguru, Burasirazuba n'Uburengerazuba, Afrika yo hagati, mwese rero tuba tubahaye ikaze kuri muhora wacu wa Burundi updates handi tubageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazi na muntu, tukageza ko amakuru ajyanye n'ubunyongezo buri ko burigaragaza nga mu gihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye, yaba ari vya politiki, ivy'uburimyi, ivy'uburezi ndetse n'ivyo ubukunga mu gihugu cy'u Burundi. Rero bikaba byarakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Ni makuru atandukanye rero kandi makuru agezwe ko babateguriye muri uyu munsi. Turabwira ko mu gihugu cy'u Burundi turibuze kubabwira ibyagiye biharanga kandi biri kuharanga muri no misi bitameze neza, bya bindi biri gutuma uyu mu president cyangwa se umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arebana ayingwe n'umukuru w'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi murabizi neza cyane mwese muri kunyumviriza, murabizi neza ko abagabo bakomeje kugaragaza ubunywanyi bukomeye cyane nga mu gihugu mu bihugu byombi, ariko uyu munsi siko bimeze ndetse yisaha ntago ariko bimeze. Biragaragara ko nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugirana amakimbirane akomeye cyane, bimwe biri kugaragara ku isahurwa imitungo ya leta nga mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo inyegezwa yoherezwa cyangwa se irungikwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi nyuma yo kubivumbura kwa Tshisekedi Antoine, ibingibi byaciye byabandanyije byo bizana umwuka mubi hagati y'umukuru w'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umukuru w'igihugu cya Republika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abagabo mukaba musanzwe mubazi neza, abangaba ni abantu bumvikana kandi ni abantu basanzwe bagirana umubano ukomeye cyane unahambaye ku burimbo ndetse no ku bandi batandukanye. Rero tukaba twabazaniye amakuru ashyushye yabo hagati y'umukuru w'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Mureke rero tubabwire ngo mwe mwese muri kunyumviriza, ndabahaye mwiriwe bivanye no muherereye kuri mwe munyumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabasuhuza cyane mwe mwese rero muri kunyumviriza muri mu gihugu cy'u Rwanda, hariya mu ntara y'Uburengerazuba, mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse Burasirazuba n'Uburengerazuba, hariya mu ntara mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu gisagara cya Kigali. Mwese mbabaye mwiriwe, mukomeze rero kudukurikirana kandi mukomeze kugaragaza ko turi kumwe, mwe mu Banyarwanda turabemera cyane ko mwese mwatweretse ubudasa ndetse n'urukundo mudufitiye. Natwe rero nk'abarundi turakunda cyane kandi turabemera, twirengagije umubano uri hagati y'ibihugu byacu, ariko mwe mwese rero muri abanywanyi ntibikwiye ko turi abagenzi. Igihe kizogera tukongera tugahahirana, tukongera tugasabana, tukongera tugasangira nk'uko byamye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu Rwanda. Mureke rero tubabwire ko mwese muri mu kudukurikirana muri mu gihugu cy'u Rwanda, ndamaye karibu rero kandi ndabaye ikaze. Icyo basaba no gukanda subscribe, comment, shares and n'ibindi bitandukanye biba biriko birakorerwa kandi ku mbuga nkoranyambaga mu by'umwihariko mu YouTube, mu Facebook ndetse n'ahandi hatandukanye. Mwese rero murajerwe kujya muradukurikirana 5 kuri 5 kugira ngo amakuru yacu ajye bagera ko mumenye ibiri kubera nga mu gihugu cy'u Burundi, kuko natwe ibiri kubera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tuba tubigezwa ko 5 kuri 5. Gusa mwe mwese rero icyo musabwa ni gukanda subscribe, commentaire kandi mukizera ko turubijeje ibihembo ku bantu bateye commentaire nyinshi. We urungika commentaire, unarungika nimero ya mobile money yawe, urungika commentaire kuri mwe muri mu Burundi, urungika nimero yari mikashi kugira ngo iri muri mikashi kugira ngo amafaranga tujye tuyageza ko 5 kuri 5 y'ibihembo mwiheza cyangwa se mu muhezo ukwezi kuba guheze. Bareke rero tubabwire mwe mwese muri Kongo, Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, mwese mutwumviriza rero muri mu bihugu bya Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara, mu makomine, mu mitumba, mu masegeteri ngaya mu bisagara bya Bukavu, bya Goma, bya Uvira, mwese muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru tuba tubahaye ikaze. Mujye mukomeza kudusuhuza kandi mujye mukomeza kutwumviriza, mujye mukanda subscribe, commentaire na shares kugira ngo aya makuru yacu ajye arabagera ko 5 kuri 5. Reka ndabibutse yuko rero namwe muri Uganda, mu bice bitandukanye, yaba mu gisagara cya Kampala ndetse yaba ari namwe kutumviriza hariya muri Makerere, mwese mwamwe kutumviriza mu masegeteri, mwese mwamwe kutumviriza mu makomine, mwese mwamwe kutumviriza mu bice bitandukanye, byose turabakundira kandi turabashimira. Mujye mukomeza rero kudutega amatwi kugira ngo amakuru yacu ajye abagera ku 5 kuri 5 ntagire namwe aca arabacika. Inyungu rero ni izacu kandi zikaba izanyu, kandi ibyacu bikaba ibyanyu, ibyanyu bikaba ibyacu, kugira ngo dukomeze kubana ndetse tubandanye kubaho nk'abavandimwe kandi dukomeze kubaho nk'abantu bariko barumviriza ukuri n'amakuru azatuma azagira icyo arakumarira ngara mu ubuzima bwawe buri hanze buri imbere.
Mureke rero tunabwire namwe muri Tanzania hariya muri Tanzania ya Dar es Salaam tuba twasohoza mu ducingire mu mitumba mu masegiteri mu makomine ndetse namwe muri mu bisagara bya Dar es Salaam mwese ro muri Kenya i Nairobi mwese tuba twasohoza cyane mu gisagara turabemera kandi turabona ko mudukurikira 5 kuri 5 namwe rero mutwumviriza muri mu makomine ya Tanzania mu ma province mwese muri kutumviriza muri mu masegiteri ndetse namwe muri kutumviriza muri mu ducingire imitumba sinababwira mwese rero tuba tubasohoza cyane muri abacu kandi turabanyu mukomeze rero kandi mubandanye kumviriza aya makuru tuba twateguye 5 kuri 5 ndasoza namwe rero muri ngaha muri Afrika y'Uburasirazuba abari muri Afrika y'Amajyepfo amajyaruguru uburezerazuba mwese tuba tubaha ikaze abari muri Amerika abari muri Buraya abari muri Aziya Oceania Europe ndetse n'imigabane itandukanye turi kumwe kandi turabakunda mujye mukomeza rero cyangwa se mujye mubandanya kumviriza aya makuru kugira ngo mumenyeho isi igeze kandi mumenyeho bishira ndagira ngo mbabwire yuko mu ngingo nabateguriye ndibuze kubabwira ko mu Burundi umutekano mukiya uri hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi Chilombo Antonio aba bagabo rero bakaba basanzwe ari abanywanyi bakomeye cyane ga mu gihugu ndetse no muri Afrika y'Uburasirazuba murabizi neza cyane aba bagabo n'abashuti n'abanywanyi bakomeye cyane aka kanya rero bari kurebana yingwe kubera Uburundi buri kwirukana impunzi z'abakongomani ziri guturuka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kubera umutekano mukeya uri gutezwa n'umugwi canke se n'abarwanyi ba M23 ndetse n'irigahuza na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo abaturage benshi rero bariko barahunga ariko igihugu cy'u Burundi kugeza amasaha bari kwirukana abo baturage kandi bariko barirukana by'umwihariko bivuye inyuma babohereza mu gihugu cy'u Rwanda ari kwibazwa ngo ese bahungiye mu gihugu cya Republika y'u Burundi bayobeye ko y'u Rwanda ihari. Ibingibi rero bikaba biri gutuma uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agaragara nabi mu ruhando mpuzamakungu kandi ari umwe mu bantu bagaragaje ko bafise ubushake mu gukorera Imana kandi no kuba abakristo muri rusange. Ibingibi rero bikaba byagarutswe ko n'ibimenyesha makuru bitandukanye n'imiryango mpuzamakungu itandukanye bivuga yuko babo batabariza kandi bavuga ngo stop bahagarika umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kwirukana impunzi kuba bahunze ntabwo ari uko bikunze ntabwo ari uko bari babuze aho baba ahubwo nuko bari babonye mu gihugu cabo bimeze nabi nareke kubohereza rero kandi nareke kubatererana n'abantu nk'abandi kandi n'abantu b'igiciro n'abagomba kubahwa uburenganzira bwabo kubahirizwa nkuko byama bigenda ngaho rero mu gihugu cy'u Burundi nibyo bintu biriko birahabera mu ngingo nkuru nyine ndibuze kugaruka ko turaza kubabwira ingene ndetse n'impamvu uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko atashaka impunzi z'abakongomani ngaho muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo rero byumvikana neza nk'umuntu warungikiye Tshisekedi Chilombo ingabo 10,000 by'igisoda bikarangira rero kuba yakakira impunzi zitarenga amajana 3 bivyamunaniye. Ibingibi rero nibyo turi kuze kugaruka mu makuru twateguye tureba ingene ariko aravuga yuko atakakiriza impunzi ari no kuzirukana. Ibingibi twabateguye nibyo turi kuze kubageza ko 5 kuri 5 rero muko mubandanye kutumviriza kandi mubandanye kubana natwe muri amakuru tuba twateguriye. Mbonera n'akajyo ko kwibutsa yuko rero mwe mwese muri ko muratwumviriza kandi mwe mwese muri ko muradushigikira ni iby'agaciro kandi ni byiza cyane. Mwe mwese rero twahaye mwiriwe mwatanguye kutumviriza kare namwe mwaje aka kanya turabahaye mwiriwe rero namwe mwatwumvirizaga ntabwo turiko turabirengagiza turabahaye mwiriwe mwe mwari muri kutwumviriza mu bihugu bitandukanye namwe mwatanguye kutumviriza mu bihugu bitandukanye by'isi n'ibyo mu karere k'ibiyaga binini namwe twahaye ikaze n'abandi tubahaye ikaze kuri mwe muri kutumviriza mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo y'Amajyaruguru Uburasirazuba Uburengerazuba mu gisagara cya Kigali mwese tuba tubasuhuza rero mwabari kutwumva muri Tanzania Kongo Kenya Uganda eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda tuba tubahaye ikaze kandi tuba tubahaye karibu ndabibutsa yuko ari byiza ko wahejeje gufyonda sabone kuri wowe watanguye kutumviriza kare kuri nawe watumvirije muri aka kanya kugira ngo amakuru agera kugera ko byoroshe. Reka mbonere n'akajyo ko kwibutsa yuko ari amakuru tubarizwa n'uruganda rwa Burundi Updates ukayagezwa ko no mumenyesha amakuru cyangwa se mumenyesha amakuru batandukanye babahinga bakurukuru babandi bakora ibintu bitandukanye. Uru rubuga rero cyangwa se uyu muhoro uri total different from others niyo mpamvu rero tubabwira yuko uyu ari umuhora uratubageza ko amakuru gose neza atomoje cyangwa se atohoje neza mu buryo mutaronka ahandi. Mureka rero tubasuhuze mwese nibagiye namwe muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi Cubitoke Kirundo Karuzi Ruyigi Makamba Muramvya Uruhi Mwaro Gitega Rumonge Bujumbura ndetse n'izindi zitandukanye ziba ziriko ziradukurikirana nga mu gihugu cy'u Burundi. Mureka rero tubabwire ngo akazi tuba turiko turabahereza nako kumviriza kandi akazi murumviriza ko gahemba aho ukora commentaire nyinshi hama ukacurungikana imibare mikashi tukakurungikira ku bihembo bishimishije tuba twaguteguriye mu gihe ukwezi kuba guheze. Ibingibi rero
turakomeza kuza tubabwira kuko muri abacu ntaho mugiye natwe ntaho tugiye, ahubwo mureke tubandanye dukora icyatuzinduye, tubabwire ingingo nkuru twabateguriye kugira ngo tujye mu idonido twese tumeze neza turi fresh nta kibazo. Tubabwira yuko rero ngaha mu gihugu cy'u Burundi hari kuvugwa amakuru rwose ateye ubwoba, aho bigaragara yuko mu gihugu cy'u Burundi bari kwirukana impunzi, bari kwanga kwakira impunzi ziri kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero bikaba byatumye imiryango mpuzamakungu ivuga ku gihugu cy'u Burundi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ntacyo nabitangaje nyuma yo kuba batangiye kumubaza iby'iyi mpamvu. Abo rero irukanwa ry'impunzi rya Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo bari kubirukana ngo babasubize mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahubwo bari kubirukana ngo bahungire mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ngo n'ubundi nibo bashuti babo kandi ngo ni nabo babashigikiye. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu bijyanye n'ihonyeza cyangwa se no guhonyora agateka kazina muntu, ku batabyumva neza by'agateka kazina muntu. Ibi ni byo bita guhonyora uburenganzira bwa muntu kuri mwe mutwumviza mu bihugu byo mu gihugu cy'ikibanyi cy'Abanyarwanda. Mwese rero murabyumva neza, ibi ngibi ntabwo byoroshe kandi ntabwo byari byiza, nubwo byari bikwiye ko umuntu yirukanwa aho yirukanwa bamwohereza ahadashaka. Ibi ngibi rero bikaba byatumye igihugu cy'u Burundi batangira kukibaza ingene ibi bintu byakomeje kubako kandi ibintu bikaba atari byiza. Mureke rero tubabwire ngo mureke tujye mu idonido twabateguriye, ese ibi byatangiye ryari, ese ibi ngibi byagenze gute kugira ngo igihugu kibirukane. Turabasuje kandi turabakunda, amureke twirukanyire mu idonido twabateguriye. Turabwira yuko mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'Abanyekongo ziriko zirukanwa zoherezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ni ibintu byagarutswe ko kandi byagaragaye mu igenekerezo rya 14 ubwo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yohereje itangazo mu biro vyiwe avuga yuko impunzi ziri guturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zidakwiye kwakirwa, ahubwo bakwiye kuzakira bazihereza ubufasha bwo kugeza mu gihugu cy'u Rwanda hato ngo batazateza umutekano mukeya. Dore yuko uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ari ahora yamira avuga yuko atizeye umutekano ndetse n'ubwenge bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ibi ngibi rero akaba yabivuze avuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ari umunyamayere kandi ari umuhinga ukomeye cyane. Ibi ngibi ngo bishobora kunyuzwa mu mpunzi ziri kuva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hama akazisanga yakorewe ikintu kidasanzwe. Ibi ngibi rero nk'uko byagaragaye byavuze yuko uyu mukuru w'igihugu yavuze yuko ibi ngibi ata mpamvu yo kubikora, ahubwo ntabwo akwiye kubacumbikira mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo arakwiye kohereza ubufasha bohereza cyangwa se abarungika mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi nibyo byakomeje kugaruka ko n'ibimenyesha makuru bitandukanye biri ko biraburanira biravugira izo mpunzi za Repubulika Demokarasi ya Kongo, bavuga yuko nta munyarwanda ushobora guhunga cyangwa se nta munyarwanda n'umwe ushobora kugira icyatuma ava mu gihugu ciwe ajya mu gihugu cy'abandi. Ubwo rero byabakomeza kumubwira ashire yasubize umutima mu nda, agabanye amakenga kandi agabanye n'urwango. Ibi ngibi ntabwo bizotuma umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umunywanyi we kandi mugenzi wiwe Antoine Tshisekedi Tshilombo, ibi ngibi ntabwo yabigaragaramo neza, ntabwo yabifata nk'umuntu nk'ubushuti cyangwa se nk'ububanyi nk'uko basanzwe bahuza umubano. Uyu mugabo rero Evariste Ndayishimiye akaba yagize uruhare rukomeye cyane mu guhagarika no kwanga gutuma abo bantu bitwa impunzi za Repubulika Demokarasi ya Kongo ko bagira umwanya bajyamo hato ngo bataza guturitsa bitwaje ko ari impunzi kandi ari abarwanyi ba M23. Ibi ngibi rero ntabwo byatunguye benshi, kuko uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ari hose ahora ashinja cyangwa se yageza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ibyaha bitandukanye, harimo iterabwoba mu gihugu cy'u Burundi ndetse harimo no kuba akoresha abamaneko cyangwa se abatasi bakomeye ngaho mu gihugu cy'u Burundi bari kureba uburyo bazongeza umutekano w'iki gihugu. Uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rero akaba ari umwe mu bagabo bakomeje kugaragara nga mu ruhando mpuzamakungu mwimenyesha amakuru avuga ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Uyu Paul Kagame rero nawe ntabwo ari umuswa, ni umuhinga ukomeye cyane. Ibyo byose arabireba akabituza, akaba ariyo mpamvu rero abanyagihugu abacurabwenge bakomeje kuba bareba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hama bakaba bagerageza kumugira inama bamubwira yuko ivyo ngibyo aba ariko arakora ndetse ibyo ngibyo aba ariko aritwaza bidashinga kandi bitameze neza ku mubanyi cyangwa se ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nka Paul Kagame. Uyu ni umugabo wubashwe kandi ni umugabo batinya, uyu ni umugabo ufise ubutegetsi bukomeye kandi arafise abo bafatikanya mu butegetsi basobanutse kandi arafise amafaranga, arafise n'ubutunzi. Ivyo rero ntivyagatumye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akomeza kwijundika cyangwa se kwifatira ku gahanga umukuru w'igihugu, dore yuko ashobora gusanga ivyo byose aba ariko arakeka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ataba biriho. Turagira ngo rero tubabwire ko muri aya makuru tuba twarateguriye turaza dukomeza kugaragaza ko izi ngingo zitandukanye muri iyi amakuru twateguriye. Ndagira ngo ndabwiye yuko mwese rero muri kutumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi, mwese muri mu ntara zitandukanye z'isi, mwese muri mu Rwanda, intara y'Uburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali tuba tubasuza cyane.
turabwira namwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwese muri kunyumviriza muri ngaha mu gihugu muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Uburengerazuba, namwe rero muri Uvira, muri Kinshasa, Lubumbashi, mwese rero muri Bukavu, mwese muri Goma, tuba tubusuhuza cyane, ndetse namwe muri Congo Brazzaville turabwira yuko mwese muri Uganda, Kampala, mwese muri Kenya, Tanzania n'ahandi hatandukanye, muri Africa, South Africa, West Africa, East Africa, ndetse namwe muri East African Community, mwese turabasuhuza cyane, abategetsi ndetse n'abasivile n'abaturage muri rusanze abene bihugu turaza tubasuhuza uko bukeye nuko bwije, muri abacu tukaba banyu mujye mubandanya gukora sabone kugira ngo amakuru agera bagera ko mu buryo bworoshe mu ngene mutaro nkana, dore ko tuba twarabateguriye kugira ngo abagere ko kandi abagirire umumaro. Gatanu kuri gatanu kutumva aya makuru rero no guhomba, kuko aya makuru akwigisha byinshi, unguka byinshi bitandukanye, umenya byinshi kwa kuri kuba kwanyigijwe na za guverinoma. Twebwe twaje hano gushyira hanze kugira ngo ujye uramenya ukuri, umenye ngo ndi mu cye gihugu, ese turi mu maboko meza cyangwa se twawe nabi. Mu gihugu cy'u Burundi rero tuzadora tugaruka ko ni byinshi cyane bigaruka ko mwaya makuru, ariko twagira ngo tubanze tubabwire yuko muri aya makuru twabateguriye turaza tubageza ko ibihembo byinshi mu gihe mwakoze commentaire cyangwa se mwateye shares n'ibindi bitandukanye, kugira ngo mujye mwakira ibihembo bitandukanye mwaya makuru tuba twateguriye. Mukomeze kubana natwe rero, mubandanye gukanda sabone kugira ngo amakuru yacu bagera ku gatanu. Iyi ni Burundi updates, bamwe mumenyesha tubageza ko amakuru agiye atandukanye. Turababwira ko rero mwese muri mu gihugu cy'u Burundi cibe mu turere dutandukanye, mu makomine atandukanye, Ngozi, Cibitoke, Ruyizi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, ndetse namwe muri mu Bujumbura. Mwese rero tuba tubaha ikaze, muri abanywanyi bacu kandi turabakunda. Mukomeze cyangwa se mubandanye gukanda sabone, gukora subscribe kugira ngo aya makuru agera bagera ko mu buryo bworoshye mutaronka handi, kugira ngo ibyo byose tujye tubikorera mwebwe kandi tubikorere kwiyubahisha. Murakoze kandi turi kumwe namwe, tukopa moja tu.